Isma, Rakel, inti però barra x-xemx, barra mhux ix-xemx, barra l-boyfriend, li huwa x-xemx, inti tħobb ħafna iċ-ċokolata? Ċokaholik jgħidu, ċokaholik. X'jiġifieri ċokaholik? Li jinnaf ma taqblek il-ġuħ taħseb fiċ-ċokolata. U jekk tipprova tagħmel id-dieta, speċa tikol ċokolata. ċokolata, aħna kadna tħobb ħafna ċokolata, ġibni lek ċokolata. Nirringrazzjaw hawnhekk, nirringrazzjaw nirringrazzjaw lil St. Catherine's Confectionery, grazzi li St. Catherine's illi dejjem jaqdina u issa inti. U ġen istidnu l-kantanti kollha, ejja u l-kantanti kollha. ċabċipa lil Pier Sinjuri, id-DJ tagħna llum, ċabċipa lil Mark, ċabċipa lil Russell, ċabċipa lit-tim ta' Xarabank, ċabċipa lil kantanti kollha hawnhekk illi se nistidnuhom biex kulħadd jiekol bit-chocolate fountain ta' St. Catherine's Confectionery, emmu wara daqxej, kolla biddiet, alla jbir. Isa.